pada naga HFU unit apa cangmanglang ipan pau kajing susi habire kene kajing syakta jong kene kajing penjular mo jong kene ka malarian da balajia ka kanyu tarik ha ka ba nilai i la jong ki khmat kajing tak penjot nadu kiding kawai nadu kikat nang ta hadu mentai kini ki SMCR ki babun ma kajing syakta ka ba kta yakini ki nongrep ki jumi ke ka banganga ka ban kerpat kalau ba habiade bat kini kiji sakta kamtam hoan ye kiying sistem ro bun gela syakliat te hendrei kaba ngakwa ban kerpat saka sorkar kalau kumba ki bakin niarap kamkloi mo kamtam ki jingtung jingtep ni ki ba im nakarep ka ni rep kwai kemut ba lada kis kajing arap ka kamkloi kemut kajing mentoi kajing yarap montai nurap kalong kan kam don kajing kermen mo te ka ba arpat kalong ba lada nakalian sorkal kan ya keren ya kibang lada day ban map mo habi day bat kene kiram lane haino ibenta ba kan ya yarap mo lale se ban siu no marsiteng itaro ibenta kasyong ha ka sorkal mo bakan ya keren bat kabang te kata kalong kajing kerpat nakalian jong ni kaseng tengah kerteng ambut mawen asong sa tipo asong samangla banabu kapam tipo kertet asong skun doha puasta te risi awal tala sisnam te mana kane pada kane trek kerja untuk ajung mam juga riok tidak dulu dengan explore sebuni lakta ini andi tu nograb ban isu bengseng kamu di isu semram mabang tejungut kala poi tai di prak dai lak la ngam tu julu bisa tu ini kami le arlo di asyik teng we di ba ki star lang tentang la eseng boro lu tala asnan la tinya ini kam le ani matasis nan ni nang la tinya ini kam to abaide baka ni ka kam besiara nakala ni kum di farmer no punya kita kafam ikundu shibuli jinge a video baka dor kamar ka punya kada ka kisiar tentang kador kahiar jumbam mudan ngasem jinge ken aka bumbun se jinjar kam de nyapi Malaysia ma antara tentang ni kena semlale di tempat government ro jinjar menai kam dijam pasang kila tinggi yang itu kerja penyelenggaraan tentang macam itu ni per tiba kami junjar punya itu ni per ni itu perlu stu deh sih phone ini punya semua kalau bah kadar bar kami junjar ni mudah ya tanya terus dia teh din gaji on shop juga deka marian teh nak kalian junior muda menomban nomor bagi le ini akar isu sim dah ramah teh ben kli yang saya istilah sim juga ini dengan kalian sini tadi pai khmat ke sarkar no akan pai khmat kan sini akan yarap pada hidup jelas pilih ba ilak din banjing dia akan jom kerja sisi ka kerteng jongai di meris mangar na syong sa samula ngamut bani kran syapang kata ke jingri jong gini ki siar mo namarni bidang long tagi nong red namarni syua bangin ri gini ki siar ka hagni karpat ya ka bor jong sarkar mo bakan yo jing yarap len namarni ri ki siar ro isim da kalun mat kumjurung i hapan siuman benai namar kane ka jingri jong kas ya gini ki siar isim da kalun plus taro bat na ladi mo ngira tu te taro hakane ka jingwan jong kane ka riong hakane ka khatnyo terrik pan kalong penduk nong kanya ni mo subun te ngakarpat na bor jong ka sarkar na kalong banyo jingarap bat kumjuk na ka blok mo jong ka uling blok te ki siar ngiri she jar tali khandai spa kilayap te kitiam tang she spa tali itu kasem ro kala pralun tigi tugi jing ai bam siar itu ro kila julor lut hadu kasem tu siar itu plus ta ke jing lut ro kila long ke jing lut ro kila bun ila ndulak la poi te ke jing lut kala bun te menta damar sak khantam bangisim na kalun te ni haban seo sudah ke ke minta mo nyap kerpat lagi ke sarkar Oi kilon pet na kabitani riru tang balong isu kerpat ya kabor ka long ta banyo jingarap lem mo namar bangi siu ram te ngin siu da ka ya ka bang mo
Namar lada ngisim bang ngisim lun na bang lada ngim siu ko por babiang long ka shem jing e te ngiro kin sha kan tho em ne kam tai